سلااو ڕۆژ باش ئێوار باش لە هەمی هەڤەڵەڕە ڕەوشێکی پر عاجیل هەیە ژە ڕۆژەڤەی کوردستانê ڕۆژێک ku em tê dane rojên gelekî zehmetin ez vê ji we re bibêjim nûçeyên ku ji min biçêtên ji Tebqayê ji Reqayê ji Dêrê Zorê tên ji bo Kurdan nûçeyên gelekî biêşin rewşa şer heye niha em navdanê weke milletê Kurd dewleta Tirkiye dijminê sondxwarî yê milletê Kurd e çawa ku plan kiriye qira milletê Kurd bîne gav bi gav vê plana xwe pêk dîne heta ku derê diçe êdî ya rastî em nizanin yani gelek tişt hene em nizanin em weke milletekî li Rojheta Navîn bê destegin bê piştgirîne ji qeda navnetewî piştgiriya ku em dixwazin dostanî hevaltî hevkariya ku em dixwazin em nikarin bi dest bixin em nehatine naskirin hin hêzên navnetewî li gorî xwe li gorî berjewendiyên xwe pîlan û projeyê xwe dibe ku me bi kar bînin lê kes menfaetê me nafikire kes statûya me nafikire yani ev gilî û gazincê me ne ev bangê me yên acîl in di qeda navnetewî de dostê me tune ne ne Rusya ne Amerîka ne dewletên Ewropî ku hatin Rojavayê Kurdistanê em bi kar anîn li hember Daişê elbet tekoşîn şerê li hember Daişê belkî ne ji bo wan bû ji bo parastina me bû lê fayda me gihîşt wan jî ew deyndarê milletê Kurd in deyndarê şervanên Kurd in deyndarê qehremanîya Kurdan e lê wezîfa xwe pêk nayne menfaet perest in li pê menfaetê xwe ne li pê perê xwe ne li pê berjewendiyên xwe ne îro li Rojheta Navîn ji ber destê dewleta Tirkiye em di rojên gelekî zehmet re derbas dibin vê êvarê mîvanê me İbrahîm Şêxo diviya bû ji Rojavayê Kurdistanê tevlî bername me bibe aniha ez hewl didim bi rêya Skypeê xwe bigînimê tu derê rewşa dawî çi ye qet û çi dikin الطبقنة وزت يعني كو خلوات زمالي بلغا كرم تعمل طبقة منها حاليا روش زوني انكي دردورة ممجي كتبن دستي تشك دارين اوبوزيسيون سوريا وانكي أولوزي هاي انكي مدينة إريش لسر يعني عيسى وقندواري ويهابي يعني بزرقاني ومزرقاني ودرجة بي aniha rewşa dawî ye min biçî merû çewet kere şîrove bike yanî طبعا جبداوي يعني وقت مدينة لسر روغاندن انه تمامي قد بدستي چکدارن گریدای ترکیه و همشات و حمزات و اتسیدن şervanê YPG qesedê zerareke ciddî dîtin yan vekişiyan yan yani elbette şer e شارك الجوار بي للامبر و مدينة بريندور جابين قرباني جين حاج حر اليا بيتر ايوها بين يعني روشه دو بيتر وابين بكاني كي هزن يپاگی پاش بخشیان جبرگو زیادتر سیویل نکفن خطریه جبرگو چکینگران بلافرین ترکیه ایدی مرو لسر و ایریشی لسر ممجی کرن دهونی لسر برا او يقرر قزاقي جيل لداري مدينة ضربك ورخصتان يعني روش بيجيشتي يعني تهلكات ذهبي من بجدا وهن شناي وان برضه يعني جبرجو يعني دبن أوليكاري وان شناي وان هرجي تشتكي متسيك لوش دبي حد دبر طيبات إيوك من بيج وك رقا يعني جبر داعش ذهبين هلو هب شناي داعشنا نها ملتê me êko koçber bûne dawar dikim li Tebqayê tu li nêzê wanî rewşa wana dawî çi ye rewşa wan hinekî hev li دوی کامپی هنک جبینه هنک دبستان دانه هنکی آلوزی نجبرگو کیم بینن آلیکاریه جبرگو ترخستنین ناو دولتی یو این حتی نها منادی دنو داره آلیکارین خلکی حریمه ریبری خساره جبرگو آلوزی جوج سروچه دبن ملت بانگازی خودی که جبرگوهم بوشفر بجار دن شهر باید هات بره اید دیان آلوزین روزانه جبرگو پیدویه وان ناتین پیدا کردن و یه دیجی انو مترسی دی ساعت دبیجن
اگر ایش لبیده برای چی ببه یعنی ای برای کتا بدن ای کبارن مامۆستا ئەم زانم di sala 2016 de wextê ku piştî azadiya Kobanî azadkirina Kobanî ê ku xwestin qesede biçe ber bê min biçe ve min biçe azad bike hêzên Amerîkî bûn yani çi guherî ku Amerîkî wisa dev ji min biçe berdan ji dewleta Tirkiye re hîştin çima piştîrî nedan Kurda هذا دولتين يعني روجافا دستريد الامريكي وهاب جريداي هاب البندين هابنا هزونات ودانا يعني قوتن دوان برپسیاری وان دونی يعني قوتن ام نهلن خلقي باكور جات سوية تكابن تهلوكي وطيبات دبه قريبه بين كنترول وضع يعني وقت بحث رقل ذكرن ديرزوري ذكرن حمد قوتن روجافاي تشام فرد جي يعني روجافاي تشام فرد ركوبانيه وعين عيسى وتي منبجي ليه ما ديت دوش شر هاري جران حمود شكين اذا شك دارن ولكلاك وين شك ولا فرن تركي جي ولا كفايه وكان ده مش بقى دربي جران خارن بلا فرن بمروف ده بلا فر الورا ريش تكرن جبرجو خلق كرن مترسيكي دمال خدا تشدرات تنبي على طريق هاد برين انترنت هاد برين حمود تشت يعني روشكي راستي خلق كمال نزاني شل ورشة دبي كل كي دخيني حروني بحث كرن انه بنكي الشار برتنبي لتكنيك وعلى طريق تشتي وانجي لسر بريبين وبي وريجي عاد بلافكرن انه من بيج بتمامي كد بن دستي اوبوزيشن سوريا ايج تركيا ولي واديكن نها قد چوات اخفتن دولتا ترکیه به توی چتین خو نها بری قدن کدری هدف وان چیه لجم و چتی اخفتن اخفتن وان ها يعني وقت نتشتي اخفتن تشتي ام دبينن يعني من بجبي ها حتى حول ددن كنترول سر بندابة تشريجي بكن بشتي من بجي ومديج آلية يعني عيسى باج آلية سرينة ودا بري وقند دوان در دورا وانشي دا إليش واجه كرن هروكم كجيك جي ما قول عيسى كرن وان قند واردن هن لشكرن رجيمي ايه بارد ورد خاصة جور دركفن برافن حتى إليش واكرن أو جواجه بين القرباني وقت بحث كرن يعني هناك جا حتى بكي أنظام أصايش يجي بين قرباني كان تستدعبين مترسي يعني هم بري خبدن كوباني راستي كوباني كافي خطرية في سينورية وجسير آلي من بيجيو وبيجن رجابا يعني بري خدم بندابة تشرينية وهاري إدورا وجندن جريداي بندابة تشرينية وجندن در دورا كوباني وراستي كوباني كافي مترسي حتی تبقى yani çava ku tê axaftin aliyê rojava êfiratê ew ê bikaribin bi dest bixin gelo yan niyeta wan ne tenê aliyê rojava êfiratê yani aliyê ku dikeve aliyê Helebê aliyê rojavayê Kurdistanê jî yani dixwazin heta ku derê herin أولدان تركيا تصريحا بالبرسياري وان دبيجين أم نيلن تهز الترور لسر خاك سوريا بكار بكن بنافجي دكي دبي هزين داعش وهزين باككي هر دك دبي هزي ترورينا أم جبار بيشي يعني نواف شرطي كرن بلم دبين هنكي أبرسكريكي ندرا سوريا دا وابچان روجي داويشي بيشي بشتي كنترول كرنا دستای تحریر الشام سر دورین سوریه حطان الشام پایتخت سوریه و دورین دم گشتی لهن کی ترکیه و دست هزی خود چته او شش مدیج دست که و دای چالاکی فجر الحری دست بکر گندوارن شهب و شیرا و دست هانین 20 دم بهتری 150,000 کس لو دوره کوچبر کردن برای خدان طبقه و راقه و پشتی ویجی نه برای خدان من بجي وهولداني وان وقت هود ديفيجن يعني حمور جباج ورا ارمانج كرن يعني ارمانج هو حمور جباينه بس اللي بربرسيار الامريكيه بيجن انه راقه وديرزور ودبرنا يعني ادن كنترول مدايا امنيا تركيا وهزين شكداري خو دس بدن سر ودبري وحتى وزير كار دربا اسرائيل جي تقول لازم باراستنا
کردا وارد کردن در سویدا و همو وارستنا که نتوجی در سویدا بحث دکن یعنی وقت يعني علويين درزين سنين او لا سنين او يزيدين يعني بحث طبعا حميتي كده يعني امريكا اوقاس هرم روجاوی کردستان قامیشلو دربسی عمودی هر داری حسه که همیشه چپ در خستیه تنه پاراستنا بارگی هن خیلی در زورش خورد که هدف گلو امريكا يعني دجبرجو اخبتني وان دبيجن ام باراستنا او لا باراستنا ام شر ترور داعش تكن ام نيلم بلا بجارك دين وبام كيلاكا هذا البند يخنا او جي بحثا از سوريا ديمقراطيك دكي ام نيلن يعني داعش بكاربيني ودا برد يعني وتني دوانا لسر عرضي برجواندين وان ام دبينين ترسي وينا يعني هو تركيا هذا البند داعش امريكا وتركيا دوستي هافن يعني تركيا وقع هريش لسر رجوا كرن وقع سيفيل كرن قرباني وقع دبر ما كتب كنترول تركيا داغر كرن جعفرين سريكوني جريس سبي وحتى نهاجي يعني دبر الدن اجا جي دبر ما ل نستجيل ود كم دبين جاردن يعني كاسما براني البنبجي هابي راستي لشهري مشاه باغشتي هل كما يرساني كرد ما بندوار الشراوه جي ورق بردان هجات تبقى ورقة يعني هم گشتی بتشتري كن نبس يعني دستي ودار كفن نبس رجواجي هن حتى جي باشور جي وهم باكوري كردستان جي يعني تركيا حرب بوستك اخا كردستان جوار ارمانجا يعني روشكي پر زحمته و روجين ديروكي ام دنافدانه ام ناوا روجين ديروكي دانه يعني عفرين سريكاني گريسيبي دي ساجي اما تشتاكو مروفان ديشين اما مسته هلوستا عشيرين عرب او جنجين عرب ين دناوا قصيدة دا جيه گرتن وكي شانين وشارتي دناوا هزين قصيدة دا بون سري هلدان لهمبر هوالين خواه شار کرن ev wenayişîne û çawa nezê vê meselê dibin û çawa nîqaş dikin nava xwe de tevê hevalê xwe yên wê derê يعني رو دبينن الين 20 عربة دام دبيجن املكي لك وهزين قصد دبين برايد من مديت شي هاف سدامين يعني دستوردانا سر من بيجي وتي كرن ياك جوان او كومن جريداي قصده دوردا دست قصده بردان وقت وجود شر نوال فكرة يعني راستي ابجي ياك جواسة دمنابي او هز قلبين لكيلك دست هزين شكدارين عمشات وان لكيلك وان شر قصده كرن وهرو هاب جشتيجي يعني بكستين هرو عربن عشيري وان يعني برجواندي وان وابين دما داعش لتجي وابين دما در دور آوات تنگ بین کرن هوالبندی قصده لنها روش دبینن ترکیه و هوالبندی وین هزین چکداران جارک دن دخوازن شرین قصده بکن و وی دبرنا جنوب دستی خبینن کردان و وی دبرنا نیلم يعني از بحثا از هلوستا ریوبرین روجوای کردستان مرخ دکم يعني اوین کو اوقاس پر باش تفگویان بوان گنجان را گنجین اندنا و قصیده ده گنجین عرب بهورا خارن زمان خوش بهورا در باز کرن چوا ممکنه مروقصا خیانت لهوالی خواب که یعنی دروشه که وساده مروز کرد دیالوگی پیش بخه ربازین جدا هنه یعنی از هلوستا ریوبرین روجاوی کردستان مرخ دکم چوا دنیرن جبرکو تئوریا وانجی بو براتیه گلان مرو بهورا بجین مرو به هفرا خاک خواب پارێزە لە هەمبەر خێر نەخوازان یعنی قەت چتی گویتە اون هەلوەستا ڕێوەبرین ڕۆژەوای کوردستانی تو دزانی هایەتێژی هەیە مامۆستا هەلوەستێن ڕێوەبەری خسەر ئەبڕاستی نزانم چ دبێژن نابێژن دەبەس ئەس تشتێ دبینم ئەس دەبێژم ئەف کەسێ دبێژن نان بە هەواڵی خۆ خۆرن هەواڵبەندی وابین بالسالان يعني 2015 و 14 حتى نهار هف طيبات تيز وقصده 2015 طابا كرن وهف جيب حمي جوان عرب البدا بري انضامن قصده بي
لمنوك جوانا 2019 الجريسبي دما داگرکریا ترکی هاو دبر هات کنترل کر ودا می گروپک بگشتی اگه هزین یپا گبین ودا برای شر دکرن دما ترکی ایریش کرن هاو حمی گروپ تبایی تانه جوانی که کرد دناب وادا بی هاو جوان تانه جناب وادر کد ایدیجی بگشتی به چکی خواه تبلی هزین چک دارابین يعني هبنا جرا يكلمه ونا اي دويبه وتشتين ازمتل سرها بكن يعني هاو نوك منا هاو برجواندي خير وجنانا كي الكلاك وابي كي برجواندي وكيرابي داعش تي جيش الوطني تي رجيم وري الكلاك وابن كرد هات الكلاك وابين يعني هاو الجورا برجواندي خن نجبو منو تا نجبو ما في مروبان نجبو ولا يعني كولاتي سوريين فرستنا خبكن او فرستنا برجواندي خدكن يعني مخابن يعني السلام رز كم عشيرة مي الهرم الطيبات اذا العرب وشي جبور وعيادات وشمر يعني راستي الوسطي وان ديروكيد لك كردو هابين لهن عشيرة دنهن راستي بعشيرناجي يعني مدبينان هرو پرچبینک دناب عشره دن هر عشیره کی او هر يعني قبیله کی وان تدبینه جه چند کس جه دبن شیخ دوان یک لکلک قصد بی یک لکالی رجیب بی یک لکالی شتابین يعني هم به الوسطی هر کس خلقی خوا يعني وجه فكر نفرطان بازارن يعني هرو ما تشوا ابراهيم هبل لديرزور دي تشوا دبن يعني دبن كنترول ميليشيات ايراني ورجيم السوري ده ذكر يعني نتشيوي والهمبري بي تنجي العقيدات الكلانكي قصد بين لانهاجي تخمين مدى انسان باخلاق انسان ولد باريس سوري كرد عرب شبن زيزوج الوسط خبر نادن وكلاكي حوالي خبنجي ليه كاسين برجواندي وان قرداي يعني أرمانجين خو أبوريبن مخابن وانا برم فروتنا يعني هيك بفروشن واستجاري از نابيجم شرابيه جبرجو زانم الوست هبن يعني رو ام جي ورق در كتن جعفريني امات الشهوه ام 6 صلاح حتى حصلوا دريمون هن مالبتين خلقي ودا بري بدقرين طيبات عربين بدقنجيه ورقه وتب ما ناجي دبرن أوبجي دبرن وحتى سلاي خارنجي دبرن جئد كومينا دوانا لأنها مقابل بعد ما ذكرتنا وقت أقاريد جرن ما هاو خلقي ما دكن تهلوكي الورمانة تين تشتي ورمانة أو كرن يعني طالان كرن ياك طالان كرن إيد ديان لو داريش يعني شد به كينو حق دي خل سري ما دكن يعني ناقص ورما بين كرد ما بجشتي ولا بندكي حالي صاجر دبيجن كاس كيلو داري عربي وحتى بريغبري خسر كورد كسر او محرك ديزل جبو الكتريكي يعني وي بدست خو كان انظام اسايشه كرن قرباني وكرن او بريندار كرن بدستكو هزين شتاي دربازي ودربينه او شتاجي براي وانا بس محمد وانا خالد وانا يعني هذا طبيعي أرتش تشربن يعني وده برنا يعني أم دم دبيدم أم هن من دوارة درباز دبين دام دجيت أنت كرد يعني بلكي ما هذا وقتنا بيوجهات تيري نذكر ترى دقوت أم براي هافن يعني لديساجي الوسط وان أشكال بي يعني جمع حزنا كرن وهرجي وين ناشاني وان أرو أم للرقاينا للطبقنا أم دبينن شوا لما ما يزاد كان شوا ما دبينن يعني داندستاندني و تاني يعني تشكي هرج ديكاني كي واتشكي بكره تشكي هاوكي لي تجاري از باورنا كم هاوكاس براي مبن او لكلاك او مبن تاني وكاسي باخلاق واصالات اخرى حاول كلاك مبن هاوجي قالك يا جماعه روان يعني نفر مخابن نفر İbrahim Şeyho Mamoste
چند گندین کرده هنه لدردورا من بچه لنوا من بچه نها او کرد جمن بچه درکتن یان جیانا وان ده خطریه دایه او معامله که چه واب ببینن جوان چتین دولت ترکیه گندن دادورا من بجي از تخمين كم فرتنا جبر بكرد ما ايه وطن جبرانيا وان لبن بجي يعني خلكي كوباني بين خلكي ودا دورا سريني و يعني بندوار كوباني بين از دوي تخمين ما اللي كاري خو خباطا خود كرن كاسن هن زمين دال ودارين او يورد مانه از باور دكم حتى اني دهو همو خلق دجي دمال خدا بين وحتى دوادا كسن وجبري حرفينيش قال لك انا وخلقي بنابر الحلبة درجة بنبجي برجو جمارة بنبجي قال لك بلندبي يعني وقت تخمين دكي دردورة مليون إنسان بنابر إيج عفرين وحتى دبر دن بيجشتي دندري بنبجي دا يعني ما بين جببين ل حتى ندهو د چنبر دابين لهرو حتى نهاين زمتال وستشنه كنترول يعني جوارا كدروك وري بكرن او اولور بمينن بري خبدن حلبي انتهى الوسط حتى نها او امنزن شوي وكي آگاهی از ما اشترا بیجم روشا لترکیه چوایه ما باسا براتیا کرد و ترکان دکر حتی نها حتی مهکی دو مه بریجی از تنه بینم بیرا ما مستخواه لترکیه جه بکران بگره حتی دموکراتان هما بیجه هر کسی که خواه که دوست نشان داده ایرو آلیگری اول پرستین تندرون که ایرو کردان قتل دکن حتنه من بچه داگر دکن روژاوی کردستانه داگر دکن همی جوارا چپکا لیدن پر کیف خوشن پر شانه که آخا کرده هاتیه داگر کرن جالی وان چتیان و پر شانه که دولت وان که قاشو دولت کردان بوجی بشکری ددن وان چتیان پر شانه که دولت وان ایرو آخا کردان داگر تکیه به دار زوره جنو زاروکان قتل دکه تنه مخصوصا روشا براتیا ما آل ترکی جی از بینم برچاوی تماشوانن ما یعنی روشا کی تراژیکه فلاکته کی مزن امروواهیه جبرو پیو بکی جان رویه مرو بحثا براتیا گلام بکه بحثا براتیا ترک و کردان یعنی جی کرد و عربان بکه سفهم ناکم او وکی آگاهی مخص بتراجی پاوره بکم اما نها روشا لسوريا جي چند پرسانج تبكم البته متخصص ديماني تجي هبه باشتره بس مخصص تشخيصات تمام بكم وبحثات كبيره يعني تشتدي بين مبحثة براتيو كرد وعرب وكر وتجي بحثة كرد وتركاكر از دي بكي مجبور قدر ما امنا كردادا نا عرب نا فارس نا ام كرد ام مجبورا دستي خدريجي وان بكن يعني ام جابني زكبن جارنا لي از دبينم تشتي هاري بلاز يعني هرو كرد دستي خبدن كردا كرد بدن كردا يعني هرو ام كرد شقا ام جاب ديربن نرين ما جدابن ام شالي سياسي بن لي كيم ام دبينن يعني هر مالكي ببكي رجاكي بركن دبينه كرد وري لمبر برايخ كرد يعني لبشتا ويخينه يعني هذا عربي ما بكر عربي بشتا ما خينن تشكي بير نورماله كرد ما تشقى بالكي ام جاب ديرو بن ريني ما سياسي ده لبكي مختان عن دوي خينه ده دوي ولا باريزي ده يعني ولا برلورن ساك بحث عارف دي كان دي كده عارف دي جانا دك يعني كردن بلكي شاري هاجي دي كان بقولتني ده جانا هيك عرب ورا بيجي اشترى نيلمت لدستي خوران يزي لسر برايم كرد بكي از ويبا مجبني هاد من شبه بس امل اب ورا ليهون نبرايم انا از جي بلكي باسفر نخز ب تكفن ب تنغويله بس جرى مجبور بي ازي برايخ كرد حلواز طويل برز حربات بقرن وام كرد لازمه لكيلاكي هابن جبر شرا هرو عرب وترك وفارس لسان ما بينياك شرا عرضيه فرشكرن شرا ام بنابر كرن ام في بسنمايا حتى نها ديرو كما بالصلاه الوشاندن يعني تشتكي جمره كرن نيتاني ايمانه ام بهبون خمانه ام زمان خمانه ام بچاند خمانه لا ام يعني وز زمان وجبه ما تتش جمره نكرن يعني دائما تلفزيون كرد برايبانه يعني اردوغان
بسرجاران گوتی کرد برای من تمام ام برای هبن تجربه براتیا کردا چیکری از ببین چیکری از این تکم کوجی کردن لباکور تا بهتری 4000 گند شوتاندن و 4 تا هزار خلق کشبر کردن تا زاروکی وان سیوی کردن تا جنی وان جنبی کردن تا حدش تکردن تا هرو الرجوا چقا سوال هرن جبیر نابه تشتی تفسیر خلقی کرد لرجواجی کرد يعني عفرين وك مينا حمو بمبيكرن سجن شر 6 سال حتى نهار دوما تاني بيتشان روجين ام شه بايدر كتن حتى جشتن الطبقة وراقه هو ولاتين ما اجد درفت تنبين دركتن الود دبرين مغبين ها دور بيش كرين برياري دركتن بلزبي يعني اشترى بيجن بيتري 25 کس یعنی آگاهی تمام دور بعد نگشتنه در دور 25 کس هاتن پشتن و هاتن سرجیکرن سرات جیکرن هم یعنی به حالی که چه چه به به ساعتين دستکی کتن ترفعته و کتن گندوار شیراوا یعنی عاقب تنه سر 5 شربان کرد خود کردن لترفعته جنك و ادبی که مندام او احتیاجات الخاصه يعني جيراني وي اليكاري وي ديكرن نه هسو نه تشتك يعني جنك بقاشم ريبي جبوك طول خل همبر ظلامي وي راكن ظلامي وي دمان المالبي جنوي سر وي قد كرن ورقن يعني كشتن بحثا كشتني بحثا رواندني حتى نها در دورا 3 كاس ادر باز عفرين بينه پشتي بي دي مهدا يعني وطن قرطن وزيدتر بنابه لبرسين قتمانه حيزة صالي حتى صالي لدناف قتمانه 5 صالي جانا بلكي دردورة يعني 1000 و 10,000 كاس ايه حتى نهار وهين اجمار نزلال وطن هنداكرن هنداينه كشتين قرطين رavaندنه ام نظن هم براتيا تركان عربان جا كردره ما مستير تشتكي فهمناك من داعش وقتكو اف هوبيتي بيك داني داعش بو رخصنه که بسری قبول بشوی دولت بلکی تو نبود دولت هباجی باوی که وشارتی بشکری دادای وکی دولت ترکیه اما نها اوچتین که تو باستی که سری انسان آجید کن هوبیتین مزن سوچ مروواهی پیکتینن اف سوچ شره سوچ مروواهیه نورمال دوی محکمه ورن کر محکمه ناونتوی اما دولت ترکیه جبر که پر باوی که رسمی مشروع legal pişkiri de vanşetiyan seri devleta Türkiye nakeve belayı da qadan av netevide gelo tu vaki parazvani mafi mirovan maruf çıt kare ki Türkiye ve hezin çakdarın opozisyon Suriye Tayyip wan kasi Türkmen evak Amşat ve Hamzat habna abalbandi Türkiye'ne Türkiye destevan ve süjin şerdeki o edüji muruvvatiyedeki او دجبروان جبر بتشدي كي هاف ديفيجن سورينا وهاو دستك ديوان يعني منك مدهودي تندما جهرو الشر من بجد لواز بين بلا فرن خراكرن اوليكاريا واكرن جبر بوريلا بروا بروا وربكم اذا تركيا هدم هاو بربرسيار يكم حموت اشتدبه وتشقى سبب يجي تكلي مبارا نينجي وهاب وضايا تشالاكيه فجر الحريه جي اساس هاو اذا تشكداري وامبي رابينه لبراني اجل سروان رهبری اوه ودايدك كي سرباز واستخبارات تركيا يعني هاف حميد زانن وهاف يعني دما ما دي تشوا حلب كتب دست هزه تحرير الشام دما تركيا جوهن كي هاف اوبراسيون ربع العدوان نربط دلمية امنا فيرانا وامنا رازيبين لشان رجاشين دان آلا دولت ترکیه لسر دیوار کلا حلبی هات راکرن پشتی 400 سال هر جی یعنی چه دبیجه دولت بخشاری دبود حلب انقره و انقره حلب و امی حلب بچابی خو مپارزن اذن ترکیه همو هزین لسوری شر دکن اگه تندراو بگشتی هبالبند ترکیه نه و ترکیه واره بدبه و حتی جواجی داعش ما همرك بعصا روشا داوي سوريا بكم بقشتي حتى سوريا رجيم هلوشاند نها روشا داوي تشيه
او بکیجان چاوی لروجوای کردستان دنیرن گلو دیالوگ هەیە تونێ یانژی بمپێکردنên mafê mirovan ku ji herema wan tê cem we berdestê we henene tunene qeçewa ya rewşa wan ahna vêgavê tekîliya wan bi dewleta Tirkiye re yani em belkî Kurdên Bakurê Kurdistanê em pir hetêşê nas nakin. هذا الشيء بري أنيا نصرابي دوت نسكرن بشتي نها مدي دمكي الكنترول أول لسر بارزقاو أدل بيبي وهن جندوارن رجوبي حلبي اساس نوري بابي او باب الهواء وده بريدبي اللي بشتي دمكي يعني كارو خباتي وان حكومة الإنقاذ وباكر يعني صازين وباكرن حمود شكرن هنكي لازم دات ناس تكن حتى أنيا نصرجي وليكي خندروتي ناس كرن تروري دات ناس كرن لدمي مديد بداميرا خاص بكي هزك سفيل او جواك السفيل تمثيل بكي بدندستان خد دولات رجوبارا وبريطانيا وامريكا ودفردن يعني تكليوان باش ببين بري في سي هيبا او اوبراسيون داس بيك دي بيغرق بري سي ما ايش حاله بيكرا ليش بدي موجود شر النبره حزب الله وحماس واسرائيل ابي هو شر سكران دبي اللي بيشتي هو الشر ضوي بي اقربال مدي يعني رجا او بيستو حتى مي مش داري هو اوبراسيونو ديفيجن ضد العدوان داس بيكر و لافكرنا دنبره وضايع اسيطانا تركيا وايران وسوريا او تركيا وايران وروسيا لافكرن دودا مدرجي مدي هم بهن او حموغن وحتى باجار حلبي والدبيتشي وغني كبار خضبر حمي وحمصي حتى جيش بايتخت سوريا الشام تمامي داسي غداقز وبروي راجي اغاهين او تصريحات ابو محمد جولاني او بردفيجن احمد الشرع دقوت ام تجاري نتج من كردانه كرد براي منا وربط كرتانجي اكيم نتوجي وك ارمني وكاسيدن خريستان دو سوريا دا يعني مديد حتى بارزجاه حلبي بارزجار كاسكي خريستانيه مسيحيه تبن بيكرن ده هريمه بن كنترول دستور تحرير الشام حتى نهار نوت نفسان دنا كشتنا ربنا تشتك يعني اوليكي سيفيل وحمود دزجاين دولتي جي قراستن وجزاي جرانجي قامل بخن حركسكي و اوتي كرن همو يعني دستي خلصة سازيين او بكي دولتي يعني اهم دخوازن دولتي سيفيل يعني ديمقراطي بغيرنجي امي تشوا ببن جبر ويجن دبينا حتى نهار تشتي علي وضع دا دابي ليها ايريش ينسامة تكرن بدست تشاتي قردائي تركيا Yani hezin ku dibin tesira devleta Tirkiye'den ev hoviti pektinin diyaloga dinabera Rojavay Kurdistanê û heteşê de niha heye yan tenê şertune bêdengin çewa ya rewş والله تشتي نها زلال تنايا يعني بلكي بشارن بدنجن وك بتسوي واجب بوتن انه ام تتكلي او تدج موتيفا كردورة تنايجي يعني ام نقطة الشارع كردورجي بكن هاك بوتنات كرن بلكي هناك بتسير بريق السرجي بوتن يعني ام بلكي مي دس بدندن ستاندن جي بأيربكن حتى شيربكن دموجه درفت شي ببن او دموجه يعني هاجر قبول بكن يعني هتشتغل بوتن يعني هاج ما خواستی نخواستی يعني ابرو کنترل سر دولت سوئد تمامی کردن و کد جیباش کی مزن جوه هرو دبن درجوی يعني لسوريا دا يعني لازم تكلي هبن نزيكين كشبابه بلكي بريا ديالوجي ما في ما ورن باراستن يعني يك جوان اتشتنا قدر ما سر قرداي لباجار حلبه حد توقع ما شيخ مسعود الشافعي كردن همو كردن حتى نها يعني هو هريم اندبن كنترولا اندامن اسايشين اندامن يفجينا ادوي دبرنا يعني تهلكه حتى نها لسر
الشيخ مسعود الشرفية دستي آلية دستي تحرير الشام تناية يعني هن قلتن تكرن لي نوتي صار كرن أنه اللي هفكرنا بشهابه كرد ويجي بمينن وجبو موافقة يعني ورا فرنسا هناك هوال مراختكن دبيجن إسرائيل لباشوري سوريا إيرشان بيكتينه چنه آرمانجا إسرائيلي چیه؟ چما الواندرا دنا و حرکت ده هیزن هوایی پکتینه؟ ده تخمين مدى إسرائيل لوداري ودبرين لسر فرزقها دردورا درعاي ودبري قناترا وجيهدن يعني هنكي دست هنك اوبراسيون عزماني دكي تخمين مدى هن جيهن تشاكين جران هبن اي رجيم سوري او نختايد حزب الله باري هبن از دوي تخمين دامه يعني دخازي او بكي از باور راكن دبي دامه هن جيهدن مثلا دوغا كربكي يعني دردورا يعني جيهدن از بيجم دربو سينوري بوان يعني واحمد شرع او جولاني جيبوتبي نتجي اسرائيلينا يعني برجماندي ما نتجي اسرائيلينا هابجي از دبينم بريو امريكا وفلان يعني بلكي لافكرنجي هابنجي او بلكي مهزي ورا زرار كن باشه ما مستسفر زده وقت تنگرم جبر مسئله تکنیکی من نکاری ام دیمنه تدین سر اکرانه لدنگی تپر خوش هات هوالانجی علاقه کی پر باش نشانه و برنامه دانه بخیرته گلک پرسیان و هنه لیم نکارن حمیان ببرسوینن tamam. باشه ودمه ما مستم خاطرش ده بخوازم هر هبی گلک سپاس اما دروژن پیشمه ده بخوازم اگر وقت تچی به ام برفرهی با وقت دیمن 10-15 دقیقه پیش تا از خبر بدم تا ام دیمن دانی سر اکرانه پرسی حوالا جی مشته بکن گلک سپاس هر هبن شکرم آخرال خواهم مقاطبن هونجی چاوی کردان سرویه ملت زودا یلوید شوپینه قیمت دوه قنبه هون هبن سلام ورئيس السلام تابعين سلام وامجد سپاسی حمو کسی ما دشوپینن و داری مکن گلک سپاس هفان بو ممیوان خبری کر مخابن چه نبو تشتاکو مخواست ام پیک بینن لی چند نوچه هنه چند نوچه گرین کنه دخوازم بارا پار بکن ها از پیامی واجی بخونیم هن هوال البت جبر روشا عاجل هنک هرست بن هرز خواجی بیان دکن مرو وقت هستیار به دوان روشان ده هن گوتنش دوی مروان درد کهون دبی اف نبه گوتن مروان تئوریا مروان یا گشتی جانا مرو نه حاکمی هستی خانه yani eji elbet vakti ku hentiştat bêjim ev jaliyê teorîk ve şaşin ji ber ku em hestiyarî difikirin hest derdkevin pêşiya rastiyê em bixwazin nexwazin wisa ye em nikarin pêşî li xwe bigirin hevan no ka ji were çi bixwenim ez vêya dayînim niha ez biçim nûçeyek ku min ji bo amade kirine balafirên bê mirov pira Qereqozagê cardin bombekirin balafirên bê mirovê yên artêşa dewleta Tirkiye Qereqozak xunzanin di navbera Kobanî û Minbicê de ye ew der pir bombekirin deverekê stratejîk bû di aynî demê de bi çekên giran jî ew der hedef hatin girtin çeteyên dewleta Tirkiye aliyê Minbicê yê vê pirê xistin bin kontrola xwe dagir kirin êdî rewş ber bê ku derê ve diçe hinek nayzanîn êdî girêdayê diyalogê ye girêdayê rewşa li wê derê ye Minbic ez nîşanê we bidim Minbic deverekî zehmet e ji aliyê şer ve ez ne pisporê şerim lê belê ez dixwazim nîşanê we bidim ka çawa zehmet e rêyên ku mirov bikaribe biçe xwe bigîne Minbicê jî tune ne ev Minbic ne binêrin ev Minbic e ev ciyê ku hûn dibînin ev ciyê ku hûn dibînin vê derê a ji vê derê ji vê Firatê bigire heta a vê derê hemî Minbic bû gundên Minbicê ne
millet xwara li gundê xwe bû, sedîn nod Erebin, aşîretên Erebin, êlên Erebin, xizm û eqrebayê hebin. Di nav wan de pir kêm Kurd hene. Kurdên ku vê dawiyê çûn li nava Minbiçê bicih bûn hene, ji xwe re tîcaretê dikin. Di navbera Kobanê û Minbiçê de diçin tên. Rêya bi tenê ku diçe Minbiçê ji Rojavayê Kurdistanê ev pire ye. Ev pireya ku min ji we re bas kir, Qara Qozax ev e. Ev hat bombekirin. Çeteyên dewleta Tirkiye hatin ev ciyê stratejîkê pirê bi dest xistin. Wê demê çûnî hatin qut bû. Çi dibe hêzên Qesedê jî nikarin herin werin. Pirekî din jî heye tal vê derê ye. Ev pire pişta çêbûne. Çeteyên dewleta Tirkiye niha temamê Minbiçê hema bêjin kontrol kirine, dagir kirine. Zirar didin xelkê sivîl li ber çavê Rûsyayê, li ber çavê Amerîkayê. Van tiştana divê merov not bigire, bikeve dîrokê, merov rastiya hêzên navnetewî bibîne û pişta xwe bi wan ve girê nede. Ev mihîm in. Amerîka ji Sûriyê derdikeve, dernakeve dî nexemame ye. Rastiya li herêmê Wisa ye. Ama dewleta Tirkiye ku îdia dike dewleta me Kurdan e û em Kurd jî Kurd 20 milyon, 30 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê ku sibê hetayê warê em bi wan re dijîn, xizmetê ji wan re dikin, baca xwe didin, eskeriya wan dikin. Hemî wezîfeyên xwe yê dewletê em pêk tînin. Lê em nikarin pêşî li vê dewletê bigirin ku êrişê ser birayê me ê Rojavayê Kurdistanê nekin. Rewşekî pir ecêb nakok heye, paradoks heye. Yani ne rast e. Mirov vê rastiyê nikare qebûl bike. Ne mümkün e mirov qebûl bike. Ew dewleta ku êrişê Rojavayê Kurdistanê dike li meclîsa wan em têne temsîlkirin qaşo. Em nêwerin behsa navê Kurdistanê bikin, em nêwerin zimanê xwe bikarbînin, em nêwerin behsa azadiyê bikin. Em nêwerin bibêjin ku em netewin, em milletin, em dixwazin qedera xwe bi xwe tayîn bikin. Ya em milletin qedera xwe çawa dikarin bi xwe tayîn bikim? Ez bixwazim serxwebûna xwe îlan dikim. Ez bixwazim bi te re najîm, bixwazim bi te re dijîm. Me fehm kir ku jiyana bi hev re biratî bi tena serê xwe nabe. Heta xweş e tu ji min re bibêjî ez dixwazim bi te re bibim bira. Heta xweş e bêje. Çi qas dikarî bibêje. Ji bo ku ev pêk were divê ez qebûl bikim ku ez bi te re dibim bira ya nabim bira. Wextê ku ez te piçûk dibînim, wextê ku ez te weke kole dibînim, ez te wekhev nebînim, ez xwe ser te re bibînim, îşê te tune tu bibêjî em wekî hevin, em bibim bira. Go nadim te. Hereketa ku dewleta Tirkiye niha di nav de ye, ev e. Karakterê dewleta Tirkiye ev e. Em mecbûrin rastiya xwe bibîn. Îjar li Bakurê Kurdistanê dagir dike, li Rojavayê Kurdistanê jî dagir dike. Ama hêviya me ew e bê kuştin, qenebe, bê ku xwîn birije, çi dibe bila bibe. İnsanê me zirar nebînin. Yani serê wan bixwe tevî biratiya wan, serê wan bixwe tevî Minbiça wan, serê wan bixwe tevî wan herêmê wanê êlên Ereb, serê wan bixwe tevî meclîsa wan û biratiya wan û dewleta wan û dewlet baxşeliya wan. Em navên, em naxwazin. Kurdên me fehm kir binêrin. Kurdê herî xirab ku hindik hestên netewî di dilê wî de hebe, îro muhaqa xirûniştiye bi dizî di koşekê de dîgirê. Dilê wî dişewite ji ber Rojavayê Kurdistanê, ji ber van êrişên dewleta Tirkiye. Ama Tirkiyên herî demokrat, çêbikir, di dilê xwe de şad be, kêfxweş dibe, bi dewleta xwe serbilind e. Bi dewleta ku wan çeteyên olperest, ên kevneperest bikartîne, bi wê dewleta xwe serbilind e. Ji wetirê dewleta wî taktîk dike. Ji wetirê dewleta wî herema xwe berfireh dike. Tu çikê xwe berfireh dikî. Ya hûn birçiya gever dibin, hûn rezîl û rûswa bûne. Hûn nizanin bijîn jî bi hev re, hûn bi hev jî ketine. Hûn ne olperest in, hûn ne Musulman in, hûn ne kafir in, hûn ne Xristiyan in, hûn ne layîk in, hûn tu tiştekî din. Hûn tenê qatil sürüsüne. Demokratê we jî
nijadperestê we jî hûn hemî aynê rêxin. Hûn rastiya Kurdan qebûl nakin. Suçê me Kurdan e elbet em suç di kesekî de nabînin. Suçê me Kurdan e ku meşxwara pergalekî çênekiriye, meşxwara sîstemek çênekiriye. Em bela wela bûne. Nava xwe de hebû du sûcdar dikin. Plan, proje me çênekiriye me nedaye qada navnetewî, me pêşkêşî neteweyek bûyî nekiriye, me xwe nedaye qebûl kirin. Em wisa hewcê xelkê bûne, li dewletên xelkê dijîn, em hewl didin xwe bi Tirkiye ve bizeliqînin. Xwe berçavê wan xweş bikin. Ya Tirkî ne ez berçavê wan xweş bikim. Ez bêjim ez Kurdê baş im. Li gurûra min dikeve ya. Ez dixwazim serbilind bim li welatê xwe bijîm, ne mecbûrim şer jî bikim ya. Ez mecbûrim xwe bidim kuştin ji bo azadiya xwe. Ez dixwazim li gundê xwe, li memleketê xwe ji xwe re azad bijîm. Dixwazim sînorê dunyayê ji min re vekirî be. Ama yani ev mantıqa dagirker ez mecbûr nim ki bu ara rûbrû bimînim. Herkes hedê xwe dizane be ama qanûnên navnetewî tune ye. İnsanên ku suç dikin, dewletê ku suç dikin nayêne ceza kirin. Ji ber vê yekê pişta xwe bi Amerîkayê ve mirov girîne de baş e. Nasibê dusve ez nîşanê we dim li ser xerîtê, anha Kobanî hedef e. Ew ê karibin werin Kobanî binêrin. Aha ji we re bêjim. Ava Suruç tesadüf ev jî dişibe Kobanî ev dere. Kobanî jî xwedî maneviyetekî pir mezin e ji bo Kurdan. Kobanî sedî sed bajarê Kurdan e. Zû da di destê Kurdan de ye. Kurd li wê derê dijîn, ev hemî Kobanî ye. Ama li ser xerîtê min miçê jî di destê hêzên Qesedê de ye. Qismekî biçûk hê maye. Berxwedan dewam dike. Wisa xuya ye li vê derê. Ji ber ku hê tam li ser xerîtê tiştekî xuya nake ama agahiyên ku ji herêmê tên hêzên Qesedê naxwazin zêde zirar bibînin. Naxwazin xwe bikin qurbanî ji bo van xêrnexwazan. Mi çi dixwend ji we re? Mi çi dixwend ji we re? Ka neçin derekî. Niha dewleta Tirkiye li Eyn Eysa komkujî pêkanî 12 kes qetil kirin. Balafirekî bê mirov rast êriş kir. Nû çiya ku min li vê derê nivîsî bû ez danêm ser ekranê. Erê. Balafirek bê mirov û biçekiya dewleta Tirkiye şevê din heştê kanûnê bû yanê saet derdora 23 duh bi şev gundê Misterîha ê girêdayê Eyn Eysa bombebaran kir. Çavkaniyên herêmî radigihînin bombe li malekî welatiyan ketiye. Di encamê de 12 kesên ku di nava wan de zarok jin û kesên temenmezin jî hebûn hatine qetil kirin. Dîsa bi eynî away dema ku leşkerên Sûriyê ji gundewarê Rojavayê Eyn Eysayê vedikişiyan dîsa bi eynî dronan êriş pêk hat. Di encamê de derdora 45 eskerên Sûriye hatin kuştin. Halbikî ew hêzên rejîmê tustû û gunê wan tune ye. Kincên eskerî ji xwe derxistibûn, kincê sivîl xwe kiribûn. Dixwastin wê derê derbas bin baweriya xwe bi Kurda anîne. Dixwazin derbas bin herema dibin kontrola Kurdan de. Eger bikaribûn xwe bigînin Iraqê li wê derê belkî xwe bispêrin wê derê îltija bikin. Yani jî xwe bispêrin herema Kurda li wê derê îltija bikin ama nebû. Dewleta Tirkiye li wan jî xist. 45 esker ji wan hatin kuştin. Hejmara wan bi tevahî 6 bûn yani. Rewşekî wisa ye. Niha rewşa min biçûye ji we re nebêjim ji ber ku hemî tevlihev e. Niha li wê derê berxwedan heye. Elbet şer û pevçûnekî pir dijwar heye. Ama çavkaniyên herêmî dibêjin ku hêzên dewleta Tirkiye pir zêde hatine. Yani pir zêde hatine. Îro qismekî ji wan ketin kemîna hêzên Qesedê. Yani hûn bibêjin 200-300 çekdarên dewleta Tirkiye hatin kuştin li nava Mimiçê. Dîmen hene naxwazim nîşanê we bidim. Şer e, pevçûn e. Mirov derekî wenda dike, derekî digire. Divê mirov pir jî hestiyar tevnegere ya rastî.
Di nava şerda merov têne kuştin, merov dikuje, merov axa xewenda dike, merov axekî din digire. Ama ya mühim ew e merov asîl tevgere. Merov insana wextê dîl digire heqaret li wan neke. Kuştin jî kuştinên bi rûmet êdî nizanim. Kuştin jî çawa bi rûmet dibe ez wî jî nizanim. Yani merov bi cenazê xelkê nelîze, bi gorên xelkê nelîze, bi fotoğrafên şehîdan nelîze. Yani ew çeteyên dewleta Tirkiye wextê tên dikevin avahiyekî fermî ê rêveberiya xwe ser, xirab dikin, talan dikin, fotoğrafê şehîda davêjin erdê bi wan dilîzin, bi rûmeta Kurdan dilîzin. Vaya bila karakterê wan be, wana hemî not bigirin, baş e merû bibêje. Merû bibêje. Ama Kurd wisa nakin. Kurd wisa nakin. Kurd cenazê wan digirin, bêrûmetî nakin ji wan re. Ev yek. Ya din me gotûbû senatörê Amerîkî çi gotiye em ji wara bêjin. Senatörê Amerîkî Lindsey Graham bi rêya hesabê xwe X'ê balkişan ser metirsiya Daişî wanî ziman ya baweriya min bi wan jî tune. Derdê wan Daişê ye û çi Daîş mayîş nemaye. Ji Daişê xirabtir çeteyên dewleta Tirkiye heye. Ji Daişê xirabtir Tayyip Erdoğan û dewleta Tayyip Erdoğan heye. Dewleta Tirkiye ji Daişê xirabtir. Hûn dawa çi dikin ya? Çar hev zîvîdiyên Daişî hene hûn li pêwan digerin ew xwesa. Derdê we petrola Rojavayê Kurdistanê ye, derdê we petrola Dêrê Zorê ye. Binêrin çi dibêje? Divê em piştrast bin ku 5,000 Daişiyên ku li Bakur Rojatê Sûriyê ji alî Kurdan ve têne girtin niha di zindanan de ne. Tirsa me ew e ew werin berdan. Piştî ku Desthilatê Beşar Esad qediya Tehrîr el Şam paytexta Sûriyê kontrol kir, komên çekdar ên Tirkiye piştgirî dide wan li Dêrê Zorê min biçî êrişiyê ser Kurdan dikin. Em nikarin destûrê bidin dewleta Tirkiye û îslamîstên radîkal ku êrişiyê ser Kurdan dikin. Divê em wekî Amerîka dibê pêşî li wan bigirin, em destûr nedin ku êrişiyê ser Kurdan bikin. İşî wan tune bila bêjin, we êriş dikin. Ez ji bo cezakirina Tirkiye amade me. Velhasıl wisa dibêje Enqere ji bo parastina berjewendiyên xwe herêmeke bêçek a di navbera Tirkiye û Bakur Rojhilatê Sûriyê de heq dike dibêje. Binêrin. Yani herêmeke tampon di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê dibê heq dike. Ya kî ji Rojavayê Kurdistanê êrişiyê Tirkiye kiriye? Çawa heq dike? Eger dixwaze axa xwe biparêze, bila nava sînorê xwe biparêze. Çima tê sînorê xelkê dagir dike? Çima tê Rojavayê Kurdistanê dagir dike? Bila ji Kobanê heta Sûrûcê askerê xwe tijî li wê derê ama nikare derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe. Serweriya axa dewletan heye. Merû rêz û hurmet bigire ji însana re ya. Dibe heq dike. Eger êrişî hêzên Kurdên li ser Sûriyê bike, ev yek berjewendiyên Amerîkayê dixebin rîskekê mezin. Serê we bixwe tevê berjewendiyê we jî. Em bekçî bavê we ne, em berjewendiyê we biparêzin. Tirkiye êrişî ser Kurdan bike, berjewendiyên Amerîkayê dikeve xeterê. Binêrin, ev mirovê herî demokratî Amerîkayê nevan tiştana dibêjin. Em pêşîl Tirkiye bigirin ji ber ku eger em pêşîlê negirin, berjewendiyê me dikeve xeteriyê. Ya pir balkêşin ya. Belki em balkêşin em baweriya xwe biwantînin. Li daxuyaniya Rûsyê binêrin. Ji kerema xwe li daxuyaniya Rûsyê binêrin. Em jî nizanin em li Sûriyê bimînin ya em biçin. Em jî nizanin dibêje. Çawa însanin vana? Berdevkê Serokatiya Rûsyayê Dmitry Peskov destnîşan kir ku leşkerên Rûsyayê yên li Sûriyê ji bo parastina ewlehiya baregehên askerî çi pêwîst be ew ê bikin. Peskov diyar kir ku Rûsya bi aliyên ku wê baregehên leşkerî yên li Sûriyê biparêzin re di tekiliyê de ye. Di derbarê mayîna hêzên Rûsyayê yên li Sûriyê de Peskov diyar kir ev mijar ji bo nîqaşê hîna zû ye. Ev mijar wê bi aliyên ku Sûriye wê rêve bibin re yani hêzên ku nû wê Sûriye bi rêve bibin dibe em ê bi wan re nîqaş bikin ka em ê li Sûriyê bimînin nemînin dibe girêdayê wan hêzanê jî girêdayê helwesta me ye em jî hê nizanin dibêje. Niha
Canıkekî din heye. Canıka din kîjane Wezîra İsraîlî ew çi dibêje Wezîra İsraîlî siyasetmedar jî siyasetmedar e. Yani di dema xwe de wezîrtî kiriye behsa wê dikim yani. Ayelet Şakedê. Ew çi dibêje divê Amerîka û İsraîl piştgirî bidin Kurdan. Şakedê li ser hesabê xwe medya civakî di derbera rewşa Sûriyeyê ev beyan da. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi dehan caran li Sûriyê ji grûpên cîhadî xwestiye ku zirarê bidin Kurdan, êriş bikin ser Kurdan, divê İsraîl bi polîtîkaya çalak rê li ber vê yekê bigire dibêje. Pêwîst e İsraîl li gel 45 milyon Kurdan tifaqeke stratejîk ava bike. Ez fotoğrafê wê canîkê nîşanê wedim. Min anî bû vê derê. Ev e. Ev e. Tamam. Canîka em bas dikin ev e. Ayelet Şaked. Gotinê wî hey temam nebûne, ez ji we re bixwînim. Dibêje pêwîst e İsraîl li gel 45 milyon Kurdan tifaqeke stratejîk ava bike. Ev mühim e. Yani ne tenê Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi hemî Kurdan re divê em bibin şerîk. Em tifaqê çê bikin. Berjewendiyê xwe em bikin yek, qedera xwe em bikin yek. Derfet heye ku hêza ên herî baş, behsa Kurdî û Durziya dike. Ji wan re dibêje yên baş. Hêza wan dibe were zêdekirin. Yani em piştgirî bidin wan, çek û sîleh bidin wan, axa wan biparêzin. û hêza yên xirab jî divê bê lawazkirin. Ê xirab kîne? Hêzên tundrewin dewleta Tirkiyeyê. Pêwîst e İsraîl vegere polîtîkayeke çalak û li gel 45 milyon Kurdan tifaqeke stratejîk ava bike. Ayelet Şaket di navbera salên 2015-2019 de Wezîra Dadê ya İsraîlê bû. Piştî Partiya Rastkir ya nû ava kir. Divê pişra çû ji bo xwe partiyekê nû ava kir. Di sala 2022 de jî Wezîriya Karê Navxweyî ya İsraîlê kir. Yani di siyasetê de gelek çalak e û tên askirin li İsraîlê. Îjar sibê du sibê ew were ser desthilatdariyê bibe hikûmet, ew ê çawa tevgere em jî nizanin. Wekî din Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê çi dibêje ji bo Kurda? Ez wî jî ji we re bêjim. Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê Gidon Saar got divê êrişên li ser Kurdan werin rawestandin ji veka navdewletî li hember van mêrxasan xwe berpirsiyar bibîne. Tahrir el Şam doh şema paytexta Sûriyê kontrol kir dawî li desthilatdariya Beşar Esad anî. Piştî vê yekî grûpên çekdariyê nêzîkî dewleta Tirkî bi taybetî li Minbicê bi piştgiriya dewleta Tirkî êrişên xwe yên li ser Rojavayê Kurdistanê zêdetir kirin. Tirkiye hewl dide Minbicê ji kontrola rêveberiya xwe serder bixe. Ji ber vê yekê şer û pevçûn aniha giranin berxwedaneke ciddî heye di jaliyê Qesedê ve. Di vê çarçoveyê de Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê Gidon Saar civînekê çapemendî li derxist da rewşa Sûriyê êrişên li ser Kurdan ew jî nirxand. Ji veka navdewletî dibêje li hember van mêrxasan berpirsiyar e. Saar di axaftina xwe de behsa kêmenetewên li Sûriyê jî kir, behsa parastina wan kir. Min teqez li ser giringiya parastina kêmenetewên li Sûriyê kir. Wekî ku me doh li Minbicê dît divê êrişên li ser Kurdan werin rawestandin. Em bi hevalê xwe yê li hikûmeta Amerîkayê û welatên din re li ser vê yekî niha di nava guftûgûyê de ne dibêje em diaxivin. Berpirsiyariya civaka navnetewî li hemberî van kesan heye ku wan bi mêrxasî li dijî Daişê şer kiriye, li Sûriyê jî faktûreke aramkirinê ne. Ev helwesta wî rast e. Binêrin di nava ew xwesa daxuyaniyê navnetewî de
daxuyaniye herî rast ya Wezîrê Karê Derve İsraîlê ye. Gidon Sar. Yani ne bahsa berjewendiyê xwe dike, dibêje vana mêrxastin, vana jinxastin, vana şer kirine li hember Daişê, vana xwe nîşan dane û sembola aramiyê ne. 12 sal e li Rojavayê Kurdistanê pergalek siyasî ava kirine, ne êrişê xelkê kirine, ne êrişê ereba kirine, di nava aramiyê de jiyanekî aferandine û rewşa wan ya aborî jî ji temamê Sûriyê baştir bû jî. Rewşekî wisa de eger mirovahî Kurdan neparêze, bila bimre, bila hilweşe ew mirovahî, bila xirab be ew mirovahî, rewş bi vî şeklî ye. Niha ez binêrim gelek ji herêmê deqe bi deqe ji min re pêyam jî tên. Na ez dixwazim mesajê we bixwenim. Ez dixwazim bi we re eleqedar bim hinekî. Zû de ye min hûn îhmal kirine, dixwazim bi we re eleqedar bim. Hevan no. Berê min çi dikir, min dawiye her bernamê min dihat li peyamê we dinêrî, min şîrovet kir, bi we re daxivîm, ji qas xweş bû. Ama ji ber van rewşên awerte, rewşên lezgîn, dî em nikare hev bibînin, ez nikarim mesajê we jî bixwenim, nikarim mesajê we jî denîm ser ekranê, ev heyf e. Ez pir dixwazim rojekî em wisa nîqaş bikin, ez vê fotoğrafa canikê dayînim. Mala wê ava yani baş Axifiye, ew jî Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê jî her du jî baş Axifî ne. Ya îşê min bi evê tune ye. Yani ez alîgirê biratiya gelanim, yani min rexne nekin. Ez alîgirê biratiya gelanim, ez dixwazim niha konvoyê navnetewî heta niha digerin li wê derê. Ama rast piştgirî nedane Kurda. Ama tişta vê derê de divê mirov esas bigire adîtiya dewleta Tirkiyeyê, adîtiya wan kesên ku piştgirî didin dewleta Tirkiyeyê ji bo êriş bikin ser Kurdan. Mesela mirov çawa dikare pesnê dewleta Tirkiye bide. Mirov Tirk be li Tirkiye bijî mirov çawa dikare pesnê dewleta xwe bide bike. Ji bo êrişê ser Kurdan dikin. Mirov çawa dikare weke serkeftin bide. Ya hûn çi dixwazin ji vî milletî ya? Ya milletekî nenaskir ye, çek û silehê xwe jî bi qaçaxî digire, hewl dide ji xwe re xwe biparêze. Dixada navnetewî de tang û topê me tune ne, balafirê me tune ne, balafirgehê me tune ne. Yani em nikarin balafira sar bin biçin gundê Tirka bidin ber bombeyan. Ha rêbazên terorîstî hene, ji we re bêjim. Ama Kurd tercih nakin. Çünkü asîlin. Yani Kurd nizanin, keç û xortê Kurdan nizanin biçin gundê Tirka rast bidin ber bombeyan, hemî tarûmar bikin, ji Qaradenîzê bigire heta Ege hemî serûbin bikin dikarin. Ama çalakiyên terorîstî ne naxwazin. Ya çalakiyên ku baregehên eskerî ji xwe re dike hedef, carnan çalakî wisa pêktînin, ew jî salê carkî du carat pêktînin, sivîlekî tê kuştin lêborîn dixwazin. Ya Kurd ew qas mezin ne. Kurd ew qas mezin, ew qas asîl. Ya sivîlekî jiyana xwe ji dest de lêborîn dixwazin. Îja divan şertan da rêbazên terorîstî ê pêktîne dewleta Tirkiyeyê. Ama tişta ecêb milletê Tirk pê pesnê xwe dide, pê serbilind e. Bi hêviya rojên xweş azad em li bendê bin ka hêzên Amerîkî hêzên koalîsyonê piştgirî didin Kurda nadin Kurda. Hêzên koalîsyonê hemî endamên NATOyê ne çawa mümkün e li hember dewleta Tirkiye çek û silah bikarbînin? Ne mümkün e. Ancak birên dîplomatîk ji Tirkiye re dikarin bêjin ya hedê xwe bizanin. Ya karê telefonekî ye, telefonekî jî nakin. Yani Amerika telefonê Tirkiyeyê di destek nadin. Ama telefon nake. Me ne gotiye yani çiqas bi min mantiqî naye. Hêzên koalîsyonê çek û silahê xwe girtine konvoy dane pêhev tên pêşî li wan digirin. Ne rast e. İşî telefonekî ye. Ew hemî kuşkên dewleta Tirkiyê ne çete. Dewleta Tirkiye ji wan re bêje vekişin ve dikişin. Yani
bêbextiya hêzên navnetîwî em dibînin. Bêbextiya dewleta Tirkiye yani ji desê me bihata me îstîfa bikira ji hemaletîbûna dewleta Tirkiye ji kimnîgê wan û nasnama wan û ji dewleta wan û ji meclîsa wan û ji kul kurederê wan û her tiştê wan. Bi xatirê we dem baş, silav hurmet.